Kor Malta se jissokta bir-rappreżentazzjonijiet fit-Teatru Manuel wara inizjattiva li ttieħdet mill-Kunsill Malti għall-Arti biex pajjiżna ikollu kor nazzjonali. Waqt it-tnedija tal-programm Meqjus ambizzjuż minn Kor Malta, intqal li dan huwa proġett eċitanti li mistenni jsaħħar lil bosta. Id-direttur artistiku tal-kor spjega kif ser ikun hemm programm impenjattiv li fost l-oħrajn se jfakkar lill-kompożitur Ludwig van Beethoven. Our project are basically from Baroque repertoire. We will do an homage to Beethoven for his 250 years anniversary with an interesting program in Manuel Theatre performing Ruins of Athens. That is a gem in the repertoire that not very often represented. Il-kor huwa magħmul minn membri tal-kor tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u membri ġodda li mistennija jpaxxu lill-udjenzi f'diversi okkażjonijiet u avvenimenti ta' livell għoli kemm f'pajjiżna u anki lil minn xtutna. Fost l-oħrajn il-koristi jridu minn kmieni isaħnu il-garġi tagħhom biex ikantaw mas-sebħ f'okkażjoni speċjali li ser issir fit-tempji tal-Imnajdra. A project, choral music, contemporary choral music, performed in Naidra temples at solstice. The mass is called Sunrise Mass, and we will perform that mass at 6 o'clock in the morning while the sun rises effectively. So we are trying even to use and to perform in different places and different not only in auditorium or in church. Preżenti għat-tnedija tal-programm kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Kultura, Owen Bonnici, fejn saħaq li Kor Malta diġà beda jikseb suċċess anki fl-ewwel xhur minn mindu twaqqaf. Dawn it-tip ta' entitajiet li għandhom lan li jmexxu l qudiem il-kultura ta' pajjiżna. Inti biex tħobb il-pajjiżek trid tkun bniedem li tmexxi l qudiem il-kultura ta' pajjiżek. U aħna nemmnu għalhekk li dan li qed nagħmlu se jgħin biex pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.